Impact TV agenda Manipur Kuki edition hinvejo se Dr. George T. Hawkimin kahin lemo nahi tunya isai khom ding topic cha hile education and increase in private school fee kiti hichi thupi issue chung changai ke ho khom ding hin hichi thupi sai khom na dinga tunya gas hung tau khom ho phone don hin neng kate kajet langa tau he hile pu dau tong ho ke bahin tu a president Chuchanpur district Private School Association ahi in chule alaya tau he hile pu khup thang sil lo ahi in administrative secretary Omega School mod bung ahi in chule aning extreme corner la tau he hile Dr. Thin Khugin Haukip Assistant Professor Department of Education NG College ahi tuni a guest ho na phat man tam tau nahin pe jewin Impact TV thalhengin ki pathu khain sai nahi education sector hi appoint mo pe na koi dinga lom ta hi jong le tu Manipur din muna hi ve na hele aboy pen akisu mo pen corrupted pen department dan en amen 2011 census dungju ya literacy rate even na hele Manipur is 76.94% in amen hi India a literacy rate na asang pin lo ya pangjo poi ti na hi in tu a heading khat cho hele state government in kumtampi hichi education sector education department gel kho a hin nei lo gamsung boy ji a ban strike ho je chole poverty economic din mun ha sam ji a boinal ha sam no ho hichi department a hinte ti hi gincha na hi in tu a quality education Manipur adi a ho Kuki area iti sa ding ham ti question thopi ta hi in chole adon but na jong het te nga hi in tuni a he state education policy education system chule ho Kuki area education hi ilo a pham ti ges sort in sai khom ding o he tu na ma sa penin Dr. Thin Khugin don hin neng katin tu nai cha 2017 in state assembly in Manipur private school registration and regulation chule coaching institute control and regulation bill ki pa he pass and ambolin hichi sung changa hi ipi lungel na neyam chule ichana implement hetam na lungel hen sai temo chi hi private school ho profit motive mai mai a tam ta hong thai do pha na he government in hi chu ho vet sui na dinga hi chu check bol na dinga hi check and balance bol na dinga a hin go na hi in hi chi lova kho hin e aji chu private school khat chu infrastructure yang adu da ambe se lowa I mean mai me khat den sum lol hol na a bol jeng the hi ja chu chi thil phata hi in a hi wangin implement ki bol na pa hi tham cha khat ning kuma ki chai be house a ki pu do be ma hi implementation hi tu chan gia hi effective be se lo lai hi okay chule khat chu Manipur Coaching Institute Control and Regulation noya hi coaching institution ho ki register ma sading chu le ki hongdi ti a hi in chi hi vet ai hi le thil phata ai hin hi a je chu school dal ha coaching a ki depend tam pi om tain school value hum tha samjo he ta ne coaching dependent kiti he ho culture khanen in ei ka ta ven na okay Dr. Gineo I'll come back to you to in pu dotong question khan na hen dong katin Chuchanpur District Private School Association ho hin EPP na tu mo ham ichan tu chana he activities na nei ta abam chule no ho school ball ho school nei ho welfare promote ball na ding bawa hi association ina food o ham ai lowa hele chapang ho phat chom na ding jong which in association o hin agelam promote a bolam jika la chu na lungel hin sai temo Tule tu din monen Chuchanpur District Private School Association in kavet sui penu le katup penu che le quality education theme zil nahi ahi dibang ta sapang ho koma thut sa ding sapang ho pi ding ti pa che hin hichito kilhan chun private school association hin a phat dung zuin publisher ho hian lang koi yang resource person ka ko zuin a bona Chuchanpur district a private school kitizang le ki ho association a zaw lo zangomen a zaw si ho wang chu a hoi na thei chandinga ka god ji uchun orientation
subject wise in kan ezivin head sodding in a chomin kabol jivin khutia mi mal a hi lo le school ne yading in kyo hin na ka tong povin aji chu for the welfare of student amo chu ho khonunga I khom pi diwai ja chu school zo sia hin ani na ki pu jang min ta le mi goi sona a head po jang mai ja chu kyo hin ani langin ka ve povin a school chu hoi na dinga chu a head hita ta o zo hoi ta training hi apart dung ja ka pi chu he okay ke parliament tu in pu reverend khup thang sil ho nang ban nan dong ka tin nang ma muda na he chi coaching ho teaching methodology na spoken english extra curriculum activity sport kite hoi ichana poi mo ham ai lo wa hele cho he education system manipulai chi pi pau he hill area he han lang valley area hong la education system tu chi pen pa he ichana gamdang elsewhere na kip chi pi education system ho to ke khi na mom chi ka la chun sai tim na thu do hi ban bana sei ding men coaching thu omen spoken english thu omen co curricular activities nang chi pitai sports na sports all right okay ama sa penin coaching thu ka sei no men okay please go ahead lo doctor puna sei banga chun coaching chung chang thu a hi manipur a hi culture ta bangan om tan hi chi hi coaching a zaw lo chu chapang khat chu amilo ding dan om tan chu teng le school tam ta hi ipam tia hi le midang school thu wang sei pom kating as a proprietor and administrative secretary of my own school Omega. Okay. I just want to talk something in my context. Okay, please go ahead. Kay ma context dung zuin school hi chapang hin school fee api hin. So teng le school a le kha het hin dinga chu chapang dun school fee api hin. Ya chu school fee wa ko na chu oza chu salary ki peki na hin. Hi chi oza ho chun class a hi lu chu pat te cha chapang chun le oza chun le kha pat te cha hila chapang wan pat te cha ki ngai a ina a ball ding dol a ki ball wa le coaching hi ngai be set loading kin kata sa na Exactly. khat na in Okay. a hin la hi chala ya hin tu lai competitive world ta so lai wa no ki te na hi tan thil hi limit on poi apha hi apache thil limit on pon hi je chun mi hin anei te hin class a head now bana head gil che na dingin coaching hi an tup ta we nei for some particular context adinga chu aphamo poi ama general line when ahele hi coaching system wang hin thiltam ta hi mihim hi culture hi ahoilo ta khat hangum tai ti kamu no me nei hi je chun coaching hi I would say it's not really bad, it's not really good. Depends on the people, depends on the family kate no min average ajne ladinga wang chu school hin pa te cha ozo ho hin hoi tani hen lang chuteng na school proprietor ho hin administration stick ten ball ki ball chi hen lang ozo hin pa te chan hil hen lang a hil kham chu chapang chun ke le I think that would be enough for them to get through kate no min one coaching chang tha chuteng na second spoken English sung chang thua hi I think you are giving a right question to me because I am having spoken English in my school. Spoken English hi le ken ka gel khoma ma jengin ateng le spoken English school zo se hin bol thele kati nei spoken English subject in ompo nei ateng le bonan jong ompon to teng le hitabanga chu exam metric exam spoken English ompoi hi jong le every school can adapt this spoken English course. Adi chu leset chunga hi ipiham mit na pen lekha kitim le hen lang hen na chin izat ke nei hen lang bol the na izat ke nei jong le atho do hi ilungya le sei do thelo wa hi le I hen na chu ke man he pu nei tun te ka khana chun mi khat chu hardly he passed metric. I wanga chu ama brought up to English spoken English brought am hong ta nei. Here is a man who just finished his graduation. Ala ama hin a hena chu ama sang ama hena sang te ding ai. Ai wanga hilaya graduation bol pa alo le master degree nei pa hin alungel banga sa po tho thei ta lo ji chun. Alungel sei thei ta lo ji chun ama hi lekha timam dis ko man het bu nei. Ai chu English hi a means of communication ai ta ni. Worldwide na jong communication a means of communication a hin national wise ang state wise ang English pawa hi athim te chu mi him ten ama hoi itamam ti chu mi hethen ane jin asung gila het pa mong chei teng le personal interview mong ai nei teng le wang chun
จะบางจะเฮ็ดที่นั่นส่วนอำทวินี่ I don't say that English is the only solution but it is a part of solution กติโนมินเฮ้ยจน spoken English ป้าแต่จ้า school เราสินบอกที่จะเลตีเกมันจงกระดิใส่นี่ as I am doing right now จะป้าจะกระใส่โนมินจุดแต่งเลย co-curricular activities นาทีป้าฮีจะอ่างไงมองยังไง co-curricular เอจูจะปังฮีสกุลาฮีเลขาซิมเสียอะไร board จีนี่what is education education define I don't know you adang tele nin do kidam kepon adang chu ka say it's related to this topic education define ibol ting le bookish knowledge le hepon ya to chom mai thil hi tunia ibol se is part of education hai I believe this is a part of education it's not just simply going to school sitting in the classroom and listening to the lectures that alone is not education ya hi ikaw limuwa lunggel isi ko mang education hi ti kalani hi chun co-curricular activities atu pi dan school lai za chom ipam sports hian lang chuteng la dance hian lang even beauty contest ken beauty contest ning kuma chun khan bol pani ka schoolin ala beauty contest ka bol hi mitam ten edam na hi na ai wangin ken ka se pham tele mi him khat chu le kha thim hi jong le kha thip se chu the way of success ai poi mi khat chun a hoi na long chu survive about the heti pai ke ma ta sani ye chun co-curricular activities ten la tam ta ho me ye chun I would strongly support kati nominai ale to azawa ka sei khat piha education system to manipulai chi pi pau to nangma mu da na outside of Manipur maybe outside of India elsewhere around the world he itabanga akhi chulei honi la athayo itabang namu mam ti dan chu ama environment in upon chuteng le infrastructure in upon chuteng le hiti chun tun te ka khana chun keima experience dolin na education diteng le South Korea kumli kum ngalang ka no me hichelai sunga hin chapang ten le kha asim dan le akha bol dan hi ipham ta le no I would say education le kha lovin education ti pa na echu education ten le kha le en ka gyal pon isen mi chapang ho chu jingka teng le atho teng le ama ho another education for them is going for piano training yes and then ichi achai teng chu le going for swimming another going for taekwondo hita pa chu mi min education ni le khapu le na koi pu nei mi gam na hoi yo wan le khapu se hi education dana gyal jong hi im khao aile I think it's a very wrong notion katin no min education is very vast it's just more than bookish knowledge katin no min he say hin ahin la ho idin mun hi Manipur gam sunga jong mi abol the am tai ai wang hin ho ting la no din mun to ga ge la asa tam na am thu tin hi jong le mi chan wang chu I pha zo lo lai di hin hi jong le as far as our capacity permits I think we should be able to expand our way of education katin no min okay I think part he gamdang ho banga education system hoi ta ho in la lut ding ojong he near future la kine mo ma he to Japan la dong tu nai cha Thailand la dong hena sata in education system la nga sai phat khan enomen okay ke pa men tu in doctor gi new ko ma kan sei nom chu tu nai cha in Manipur government in education la nga in chanam khan reform ability aki mu thai khat cha hi la oza khat hi na dinga alo thai lo wa hin koi ho to tet ki ti ho B8 ki ti ho chule bia dai ki ti ho na cho ta bang an bolo he nang ma mu da na ichana education system hi reform hi dingan hi joding internet tm chi ho change sung ki bol pa he jika la chu na lungel khan in sai ti chi a direct nga kalut ma sang chun revent puna sei chu tham ga jom te di leng education iti phale hon narrow sense pa hi ki ha focus dan in min na acquiring knowledge mental ability mental activity pa bo hi ki focus dan in min helovin aspect zo se domain zo se hi ki focus ngai hin na hi china dinga chu achia ahin facilitate building a teacher ho chu hi chu chu ichan kam kha train ahung hingai chu hichi ahung hina dinga chu hichi diet degree diploma course ho B8 na ti ho hi hung dar kar hi hichi ahung hi ka seinom kha chu masang chun B8 hi course kum khat bo hi in bol lo phamo ta bol ta boyong tam pi omin teaching practice ki bolin teaching practice a ki bol pa hu theoretical tam pi omin
practice มีขันเบียดอันเสียห้องพัดเละสกุลimplement บอลเป่าทัศน์ทูเห็นฮิจิโฮตบังอ้อมจะคือ quality ที่เป่าไอ้โลเละโดเมนจะอุสิหินฮบพัดิงปาคูหาสาหินฮิจงเละโอซาขัดจุนจะปังขัดจุนโดเมนจะอุสิอาเทมขัดเปียจูไอ้หินภาษาเทนดิ่งอาจูเทรนหิงไงฮิจิ government นินจีฮีไอ้หินบอลฮิทิลพัตไอ้นี่หลังขณะใช้ดิ่งอาจู right to education นินจงอภิสาเหตุไอ้เละตุ้มมาสังอาจู NCTE อินจงอันนี้ recommend สาเหตุหัวมันนี่ปราจูอาจี a course หัวจิลนัดดิ่งไอ้โลเล่ a facility ที่อาหารสัมจิจุน government นี่น้องอันนี้บอลจูปุ่นไอ้วันตู้นุ่งprivate institution ตั้มปีห้องไทยโดตายน์ government นี่น้องinstitution พับขัดอันนี้ตายน์จู่หัวจะเต็ดน่า teacher eligibility ที่หัวอันเวดว่าอันบอลให้ทิลพัตไอ้quality education ห้องไทยโดไทยนั่นดิ่งจู education direct stockholder หอกก็มาจูไอ้ที่ implement บอลหินไอ้วางินทุจันเกียให้เกี่ยมูดานินgovernment school หัวให้ compulsory หิน well educated well trained teacher เงินหินไอ้วางินไอ้หัว context อากาศใส่ดิ่งจุดทิ้งหาลังไงฮิโอจะพัตตาฮิอามาหัวตาอปันเทโลนัตั้มปีอมจีหิน Okay, I get it. Right. Just go ahead. ที่ตะบงขัดใจฮิจีจุนเกลบงาฮิจีนจูกิลังโซโลวินกมุนไอ้วันไพ่ตัวซุงเวลีซุงอวังฮิจะป้องหาฮิ improvement อเมริกาตินอเมริกา private government school หัว private school หัวช่วยให้เลมีอมหอนเทมจ้าจ้าโลวัง well dedicated หิมฮิจี dedication ป้าจูอีหัว government school อ่ะเทเบสเซโลอาจีจู factor ตั้มปีอเมโอจะห้องจูทิ้งทางquarter เราจะกระเชงดันเทโลอาคุมีหอนจงมหอจะเจียนสารนี่งาดอนเทโลนะที่ตะบังตั้มปีอมินไอเล่ฮิจอากูนาจุยปีหงสูดอัมติเล่ proxy teaching หุ่มดอกขาย proxy teacher หอจุน train ฮิตตลอดอัมหอได้เดียนปุยว่าเล่ quality จูอันนี้มันเทจนานี่มันคิดให้ได้นะโดเมนอโบนาพาโซโลอิตานี่เฮียจู government อินจีcourse หัวอินฮอนโดคิตีฮีอโบโลอาโคเห็นไอเห็นบอกเลยกี่ปาปีตาเห็นไอเห็นวางตัวฮีtheory จุนหอยเละตาเห็นลังให้ส่งเลย implementation area ฮีอีจัน EPTM ที่ปาฮี government เนี่ยวัดเบกิดน่าหลายเห็นลังเฮเละเดี๋ยวgovernment เนี่ยตัวteachers หอ eligibility บอลปาฮีหอยจูน่าใช่มาบังอาจุนะอีจันน่าจูอีจีฮี effective ฮัมไอ้ละว่าเฮเละ administrative พิหาgap it tabang which implement ball na ti wa government lang in tham khat avela vet ngai kin ten okay thank you very much to in pu do tong ko ma sai question nan dong kin khatin hewa hen code hen bowling katin section 5b board of secondary education Manipur la ki sai khat chu the aim of the management should be to impart quality education to the children and not to earn any profit agiti in na so le abana right to education act nga hibekit no hutin section 18 chule Manipur government right to education rule 2010 rule 11b recognition of school asai na he heti na say the school is not run for profit to any individual group or association of individual or any other person ati na heti to kikala he tu a Manipur din mun he na hele hill area he han lang valley area he yong la ichi education school ball kitipa he very profitable industry education industry dan in nei ta commercialization of education na he chung changa he nalunggel pi umam te ka na yo ai mi te ho he large population he BPL below poverty line he na la yo hu chu alechi commercialization of education pa hen ichi ai mi ho he nasata ato akha hi chu ai hi chi hi ka la hi private school ho hin lam kai khan ne hin nalunggel pi umam hin sei tin nain sei cha di le jingen nain la tu hin nang sei chu all Manipur ai mi chen zo se context a hin ke hin adang jang hin su kha dang nen Churachandpur context in sei okay please go ahead Churachandpur context to a private school in hi cho jang ka ve tho ne a hin la profit making chu khat le niang anum nante a hin la Churachandpura aki kitet na pen hi
quality education infrastructure tun president an tu luipa school khat ju ki sen nang main world class education pi a school a hi I ma changai to tablet ki choi ba chi world class education polut na dinga hi hichirang zo hi race ka ne we lam kalangin itile ke chapang te chun theme zil na maximum atam thei pinin akinga dem sports lang hian lang lekha lang han lang ipi lang he jang le atam thei pinin nga dem ti pa zo zo hin ka kite na ben lam kalang hin he chi ai ji chun profit making hi association a se member ha wang chu huti tan kamu pu ne aji chu pham te le fee tamai le atam la ho chun oza ho salary jang hoi ki de chuna man infrastructure board computer imazo se jang le en la chan do na hin of particular school khat wang chu ga point lo chun to a ke se yang chu adi lo hung hi ki de en la school atam za private school association a moi alha samay yang lai chiki ho association in ka ki thopi win itile sim hoi dem ti pai ka tu mo ke khat chu library nei hling lo om ke khat chu laboratory hoi lo a hin la member school na na chong hi ai le a kho dung zu ya chu khat laboratory yang chu nei zo na hi ba yang ka ki khel tu the na lai hit ta bang chun Churachandpur education system he vet na le tun bang material study materials kine hoy tam zo international standard hazing America pat west lang he ki hala zon Churachandpur east lang sang che an alhang pia se education system train hoy langkhan sen Christian district khat hi to kilan chun sabgam west lang ha to ki zaman ki ho man we sponsor ma anga ji chun equipment hoy Churachandpur din munawang chu world class ka hi tho ta ve ti chu ka sei do no mahin a hin la lang khana sen anjawa government policy an se ho government house sang ke ho private hoin ha pan ka ki pa pi jobin phat jang hi government sang private school na sata ka phat chom pi dibi ke hon private na ka kila sang wa government in gon pi chang government chunga hin lang khana sen alhang pin mi mal chen phat chom na ne hi jang nang private school Churachandpur association hoy government chunga ha pagi pa kalungu the hi ti chu kan pon do be no me okay ki pa men supplement na bol nom na okay bol school hi business industry dan omtai ye chun profit mentality loading tipa hi ahe tipa chu questionable ahe na adi ahi wangin school bol jo se chun fun ani tai tai dingi ti guarantee ampoi law ampoi school hin foreign fund amu dehi NGO fund amu dehi ailo hola amu dehi ti nahi rule umlo ai abol the pan amu abol the lo pan amu da ala fun umlo wa school aran the ala now how does the person run the school ti ta cho ya cho ama tu school mi bangka chun a house ya ran no umvet ai wanga cho bangka chun agel khoje ran no umcho ye chu agel khoje school ran ho chun ama hiche school chu school sim na dinga chu hiche profit making deina schools abol helovin his ong hiche student ho a same ji achu bible in amasan ama gamle achon phan hol ma sawen chuteng le hiching ho zo se ne ki pe be dung eti ya cho school chu phat cha hin bol pa chun chapangai lu na jala hoi ta hin bola dedicated ta thil hin bol pa chun achama chu pathin pathe bo de ya chu ama chun profit making a school bol hi pon pathin in a pathe bo ya chu chan chu phai okay ta chu profit making a ball school chu koi ham a ball lo chu koi ham ngai lu na ball chu koi ham ke identify ball ha sa tan na so we have like more than thousands of schools in Manipur particularly heta bang din mun cha hita en to abang school bang khat chun admission a ko receive na hele laboratory fee establishment fee EPP hamom ve to ai chu establishment chu ham laboratory nei mong hinam talo na hi chu ho in reflect a ball khat chu monetary
day na khat policy khat na hi school ball hi tam tai tiwang chu reflection khat cho min na okay ipi na hi yong le reverend pu ko ma question ka do nom cha hi le chi hi cho quality education na dinga he ipi mong nga ya na ti am ipiti quality education sa ding ham en sai tim good question ki pao me quality education iti tiang le first of all I would disagree with the word quality education quality education ke kanom poi khatna in ama sa pena ijenem tale education itself has quality. So what else do we add? What adjective should we add to give a better quality education? So education itself has its own quality. Ya so ibidinga quality education ni kisayam na ale answer to hiti amta ne. Education itself in quality anay wanga hi education hi amina hi ache phana hi kegel da na hi quality education hi hungkya mai tai ti ken kamu nei. Adi ta chu education hi bang dol ten kichepi hanang le quality education om ngai ka sapoi ahin la education hi ipam azoi sei pau chu ipam business ball na ahi lo ahi le just time pass ki ball government side han lang private na han lang jong le in all areas hi education hi ata ta hi ball zolo hi awum do phana hi quality education ometi hi ken kata sen hi ai le ite quality education na dinga hi keman thilthum ka sei no mi nei na hi quality education ni like a tripod ipam to camera koina a home thum na che tripod ta banghin ka gele nei pham ti ala tu hin hi che to hi camera hi quality education pa chu head taute am ati pa ai le che quality education pa hung to dinga hi hilangai home khat angai jin home khat angai kin nei hi chu khom thum ho hi ong chu gop teng le quality education chung to ding hi ale hi chu khom ho chun hi chu post ho chun koi ta first hi chu post ma sa pen chun school authority school ball new ka koi nai ama hin hi chu hi quality education dinga hi school ball pa hin ama hin principal headmaster ho lela angan selo ding ama ta hin nasta pan ala ngai dai vision ki chi ta nei ding committed hiding dedicated hiding a school balls a lot hin te den dinga chu hi cha mai pan la ding hi che pan ala na chu strict administration akoi ding chuting le hi che strict administration akoi ya ateng apart phana hi ozo adinga chu headmaster pan ipi gongjong le principal pan ipi gongjong le anei pa ta lunga om lo wala thei lo hin e chun anei pa hin lunggel na sa ta anei ding apart phana teachers training a pe ding chuting le anei pa hin school lot hin na dinga chu infrastructure ipi bol dam number 1 school to a soundproof building here in of course there are many schools that could not afford soundproof buildings so far somehow they are trying to create better quality education that is part of the necessity to bring quality education a soundproof classroom smart class to like khanto dungju ya kate chuteng le computer lab chuteng le science lab ti ho jong hi school nei pa chun agel kho angai na hecho it's amazon agel kholo ale ozo hon lekha ha hil go hen lang I janin dedicated ki bol jong le hilanga kuna resource amlo wala quality education so ozon apethei po nahi he chun khatna in school nei pan na sa ta school angai lu ding pumpia ki peding it's a school ozo ho anoya tong ho zo se aman control abol de number 1 number 2 hi che post lungthu khat pa bam ti a hi le ozo ho ai ta ne ya chu hila khom khat pa school nei pan izat gong hen lang ibi bol jong le hilanga ozo ho chu well trained experienced dedicated a hilo wa hi le anei pan izat gong jong le apha chung po ne hi ji ai anoya to ozo hon hilanga resource so chuteng le school nei pa school no thil abol ho chamo han implement abol diu dedicated ta hi che chapang chu lekha hil diu resource ho chu aman cha diu he ne chuteng le punctuality nei diu kilep lo diu time pass abol lo diu class sunga phone tham lo diu hoi ta chapang dinga chu hin ho pe diu he number 2 he che teng chele ma ho chun abol diu chipam ti a hi le chapang ho le kha simu chu asim ale kha hil tengole update abol ngai ni tu school tam ta tu ni lekha ahile tu ni lekha hilin jingten heram helom ti jong
เน็กโคสโลไม่ได้ตัวนี้เลขาก็หิลซูตัวนี้เลขาแกโอซาขัดกินนั่นเลยตัวนี้เลขาก็หิลซูเก่งกับสกุลเรียน spoken English กลาน grammar กลาน leadership กลานเฮ้ยจังกลานไอ้ตัวนี้ subject กลาหิจิงเต็งเลยเฮ้ยไต่เดียวอโซโลทุ่มโลจิงอ่ะ things ดูอ่ะเขาก็สุดรู้ดิวจิงเต็งเลยเฮ้ยไต่เดียวฮิตบังอาจูโอโซเซจุนอบอลเต็งเลยฮิตซูอ่องบอลเต็งเลย now where is another one จะปังตัว parents ให้ตานี่ลุงทูทุ่มฮิต tripod ทุ่มจูขัดป้าจูจะปังเอาตัว parents เอาจูอินให้ตานี่อามาจงก็ตัว home ดิว parents on จัดแต่เล็กสังเวชสุยดิวจะปังเอาลงจุนเล็กพัดจ่าชิมดิวฮิลังอาสกุลากูน่ะอากิจิลหัวจูให้ตามimplement อบอลตัวจูว่าเล็กให้ตาอินเหตุเต็งอุจเลยฮิจังทุ่มฮิอ่องกิสุตัวเต็งเลย quality education หุ่งโดดิ้งไอ้ที่กันก็ตัดสินเนี่ย definition จะจอมนั่นทีหอยลังscholars โซ่หอยลังหอนบอกนั่นที่ไอ้ว่า gay definitionนี่ it's not scholastic definition my definition is practical definition ไอ้เหี้ยนี่จังทุ่มฮิตกาเสียจูbig words bombastic words อีสัตว์ที่ปลุกจงเลยพัดจมเลย โอเคคิดเป้ามินสกูลขัดลอเห็นนั่นเองจู authority teachers และ resource ว่าบนน่ะจะเข้ามาสกูลขัดจูลอเห็นถ้าเชื่อชาดึงที่เห็นบานินโอเค please go ahead quality ที่จริงเลยนี่ฮอน educational theory ตั้มปีนั่นเถอะนะ quality ฮี insane พัดเลยนี่ฮอนหุย assess ที่บอลลัมที่ยังจูดาร์การ์ quality meaning ฮี dictionary เวทได้ฮีเลย level of excellence ที่นะไอ้เลย education to quality education in ที่อะไร level of excellence of that education ที่จูหุยเลย assess ที่บอลได้ outcome output ไงจูไอ้เลยที่ assess ที่บอลนั่นดิ้งป้าจูอีเวทเทกินเอาไงนะตัวไลน์ continuous and comprehensive evaluation อีบอลเลยที่ RTI ปัจจุบันหุ่นนั้น CCE ที่มีตั้งแต่เห็นที่บอลองที่มณีปุระ practice ดีแล้วตาขัดที่ CCE ที่วิน weekly daily จะป้องหัว stress กี่หิสาจู test กี่บอลสักนะ daily unit test weekly test monthly test what not นะที่ตะบังจุนจะป้องหัวที่อพอลอีปุ่สวินที่จูหุยไอพิธีทำที่เลย pressure cooker นะ brain นะmail จีนะ memory level บัว learning อีบอลสักahin hiji a class a grade akhan nungzuya hu memory level of learning pa chu jing de hi ahi wangin it has to go beyond memory skill understanding it's a level chi jing de hi na hiji pa hu mi tamten oza tamten assessment abol thelo ja chu ani sim se exam i bol sa le quality continuous and biham comprehensive evaluation hitam ti agel tam ta omina hiji hu di jat lo he niตัว reverend ปุนันเซย์บอกว่าจูอินโจสังเกตทำพัดกับมันกับเซย์ตาย aspect โจสิจู test เฮงไงเฮนะ cognitive aspect บอกจู test ลงดี memory about to reproduce บอกที่โลขัดอย่างจู skill ละนะขุดเก่ง motor บอกที่น่าจู dance ที่ทำไม่โลเลย skill ขัดอาจจะที่มันนี่ทีมที่จะอาจจะ assess บอกปีไงจูอาจจะ scientist ขัดนี่ education จูทิ้งพงอาคัลดิ่งหิฮังกันจะหอยกิเตียสทางลังเลยจะป้องขัดจงอาตะมองหิไอเลยทิ้งพงอาคัลเทตลอดดิจูจงตะมองป้าจุกิขายโดดเดตัยนะที่อาจูอันนี้เสียนี่จิจูอีเวทนายหิเลย quality อินที่พัลเลย it pertains to assessment ที่ assessment จุเฮตเทโลว่าเลยหุยเลย qualityลำกิเฮตเทตลอดเฮียจูอินโจสังอินจูจานปราทำขัด context ใส่เห็นเซนที่ cognitive ป้าเสียเฮโล effective นะลุงทิมลุงเกลดานลุงพุดดาน perspective ที่เขียนไปอย่างจูอาจิจู education definition จูหอยใต้เวทได้เละอามาสาจู change of behavior อีเพียมันกี่เขียนดิ้งจูนะจูง่ายเห็นเนี่ยอะไรการดิน definition หอยตาขัดนี่ปีจูมีหิมลุงทิมสุงาโกนะอัตตาสาอัลฮะกาวลุงเกลที่จะโกนะหอยเป็น best อากิลุยโดป้าจูเฮติจูฮิจิอิลุยโดดิ้งป้าจูโอจูหัน assess about เท่งไงจูนะฮิจิอาจูฮิจิ level of excellence ป้าอากูน่าจู quality จูอิสัยเทแบบเดียวเห็นฮิจิ accessible เทโลไว้เลยจู level of excellence okay Dr. Pu very well said ตัวนั้นใช่จูกี่องดีก็ใช่แล้ว education ป้าเห็นพิฮา one sided นะ perspective ขัดเน้นอิจิเบสเสตาเวนพิฮาเลขาซิมโตอามาอาซิมโตอา memory กี่กะลาบ่เห็นจัดเสบอลตาเวนมีเห็นขัดจูพิฮา outside of his
brain lungthim pam langa jong abol thei physically a jong tam ta am hin na zika lang chui khat nga ipi na hele ke holim naw hi anomin ke holim jom ding o hin chom khat break law hiten ong impact tv Kuki edition ke ho naw chom khat no khongai hiten break chom khat ga law hite please don't go back we will come back ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯁꯦꯠ, ꯁꯣꯐꯥ ꯁꯦꯠ, ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯇꯦꯕꯜ, ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯗ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯧ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔ ꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯏꯁꯥꯟ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ꯫ Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Welcome back to Agenda Manipur Kuki edition. Iki holim now aban hinjom kit no hitin Dr. Pu Ginnew question na hindoin katin. Tu a Manipula hi adi se na hill context in ga se hitin iho area he. High school, primary han lang, even college. Oza mi phavet pi lo la tam ta he kinjong izat sitting ham ka hajo po. Government appointment a bol wa nga chu ama chi talo alhenga mi asola substitute na isi ta bang yong hi ho hilaria very common very popular khada hi hi chi hi namuda na iti na gelam education chapang ho education a hiding dol ta amu na di hil tha samin te na tim ai lo wa hele oja abang khan hi ha retire kon pension kon na mi hil jong thim taloว่าข้างท่า very active highly educated หออากวยว่าแห่งว่าต่อสาวฮิจิลังขันนะ blessing in disguise กิติตบังงานนะเลี้ยพัดโจหำจิกาลาจนลุงเกลเห็นใส่เต็มจะไล่ก็อากาศใส่ดิ้งจุนอินโจสังไงอิมินพาหุน government in B.Ed อหิลวาหิเล D.Ed ที่จี professional degree หอ requirement อหินเนี่ยข้างท่าหอ recruit อหินบอลท่าป้าวางฮีahoy tata dedicated tata an la do hi je chun amho hung diu chu hoi mama hi nei ahi wangin na sei banga chu sei le im ki bangin ki sei han lang hi le council ozo ho ta bang alui ahi lo wa hi le masang laya te se ho khang laya ani hi sa retire kon ho wang chun quality ti chu ha sa tho de hi tai hi jong le ka sei nom khat wang chu i ho thing langa school ho hi abang loi hi oza khat le ni ham khat bowin aran a hin he a chu a hi thei le wang chun ama oza mo mong chu lut thei hen lang cha cha man sumle payong government pha pi hin na thom cha hi lo hin cha chu lunglu ta panowa hi le thei de hi ai wang teacher hon excusable na chu quarter lo thing langa chu amenities ipi ham lai de lo i ma ki su sa lo cha chu iti kom du ham atiu le excuse hoi ta hi ni government ngo ke no ta ha government ngo ki do hi hai pi chu hi jong le hi chi hi kei gel danin husung mi ho so ho a benefit ding ho chun ichen game khanau aki thu pi the hi in jong in ong khanau pi theu na ai lo le ipi ham ozo ho chu alung lu theina diu pa chu abol pi wa hi le husung chapong ho chu wang phadiu hi ai wangin tu na sei banga chu retire kon ho substitute abol sa chu apat na chanong chu nan te ai wan di lo hi legally wrong hi e a chu adi lo kha chu cover up ki bol ta banga om je a chu phawang chu phalo hi ai chu ama ho ta hung halang ai mo be se a le am ho pum chun chapong ho ki thopi sa thei de ham piti de ham kha chu substitute helovin assist zo ki bol sa thei le wang chun phathe ti ka gial dana chung le government in cho hi school hi koi ta hi le phate dom ma quality um na ding koi han lang
ไอ้หอคุณเนี่ยจ้าจุจะป้องอย่างตลอดมณิปุระฮีเห็นใช้สาวเบลเลงนุยจะตาทิลอมเนฮีสกูลเลสกูลคิดจุตั้มตานี่อมินนะตัวเห็นอีเวนต์น่ะเลยทีเชอร์เลสกูลตั้มปีอมินสตูเดนต์เลสสกูลตั้มปีอมินฮิจูฮาจูสิฮีอาคุมีหอจุนพัฒนาเวทไงเห็นไหมจำขัดจูพัดเลยเห็นฮิจีฮีไอ้หอนี่งาอิกิบุหลานาหงฮิขัดยามที่จัดออกมาไหมไอ้วางเงินมีตั้มตาจุนไอ้พี่ฮัมฮิจีเสียไอ้เลยเฮาสหตั้มปีลงหางเทฮีมีปีหอตั้มปีลงหางเทฮีอพัดจมนาดิ้งป้าจูอีเวตปูวินa school government property ขัดเอาดิ้งไม่จูอีดอนด้านเอาวินเอามินเอาต่างอะไรเลยพัดเต็นฟังก์ชันเทเลที่ป้าจูขอสักเลี้ยวหันพัด government ยังจู pressure ball ละใช้เทใช้ดิ้งให้มองไอ้ปีนให้ยองเลยอากามเกมีจุนอากามช่วยไงรู้น่าเห็นจุน government มิดหมอหันลังให้ยองเลย alternative ขัดจูจะปังหอ future ปีละหิดิ้งหอเกลข้อนาจาลาจู alternative arrangement อีบอลไทยมาเห็นนะ case or civil society organization โจมทิ้งหน่วยมีหอให้ยองเลยพันละไทยเงินเอาเหรอโอเคคิดป้าเป็นผู้ดูต้องก็มาก็เห็นดอกนมจะเห็นเลยอาจจะว่าก็ใช้มาจูกุยสันนั่นบอลกินเองก็เต็น library น่ะ fee private school อากิลาเอง computer fee อากิลาเองไอ้ละ computer fee อย่างที่เกี่ยมันก็เฮ็ดดานาเฮฮับตะขันเลยคลาสเวขัดทำกิลาสิว่ายังจูstudent 40-50ละไอมีทุ่มทำขัดในคอมพิวเตอร์แล้วทำตั้งขัดในน้องก็เห็นส่วนเลยอดัง establishment fee จะว่าก็ใช้ laboratory fee for example นะเฮ้ยโอ้ยอันตาเบมองจูเห็นน้ำจูจันปูร์ district private school จะอุสิpresident ปูนะเห็นจันปูร์ district มองเห็นน้ำฟีนั่นละเขาเห็นก็ใช้เตมวยจะกาลาจูหาตาขัดเห็นไอ้เห็นไรจะ affect อดีตจะได้นั่นทั่วเหตุนู้นจ้ะยิ่งนำที่เลยสกูลเกขัดเห็นนั่นใช่บางวันคอมพิวเตอร์ล้านคอมพิวเตอร์คลาสอันทิวชั่นฟรีจูมันเอ็กซ์ตร้านั่นล้านไอ้นั่นใช่บางวันจุนฮับตะขันน่ะขัดวิดีโอล้านที่จังจูคลาสโอซิวนทำข้าไอ้ปนคอมพิวเตอร์จะปังขนาดจะหางปีสกูลอังเลียนเดียวจุนจะปังซ้อมลีซ้อมงาน45 minutes อาจจะปังซ้อมลีซ้อมงานจนค่อยทีเลย exactly จะปังขันอ่ะค่อยอ่ะทีมดันเดียวว่ามาขัดป้ามักจะ accessible ไปบ้างเอาด่าปุ่นเองไอ้เห็นละกินอิงหิงเสียละ40 computer 40 student ที่นี่ดังก็ด่าปุ่นเองไอ้เห็นละสิละเห็นก็เสียหันหลังละโจมเห็น particular school กี่ point หันหลังเห็นเลยจุนไอ้ฮีป่วยจังก็ตีเทไอ้ละเกี่ยขันเห็นคอมพิวเตอร์ฟีจังละเราไอ้บางคอมพิวเตอร์เบสจังเอาไม่เนี่ยเกี่ยเห็นจังstudent ดุงจูยาคอมพิวเตอร์หินเซตเนี่ยฮิจูจันปูร์เฮ private school มองอ่ะเอาไม่อามินน่ะใช่ไทยเดิมวิกเกตอนไหนโอเคเซลมัดเซนต์พอล CBSE บางกี่หอ private school หน่อยโอเค school พาแบบขัดจูไปหาคอมพิวเตอร์นี่เลยทุ่มทำขัดก็ยา student มีซ้อมดีซ้อมงา for example ฮิจูฮอลอยคอมพิวเตอร์จูขัดทำตาเราฮิจูทำจอบจูไอ้ว่างาจูทำเราไปอย่างจุนทำเรานู่อย่างจุนฮิจู admission พัดเลยคอมพิวเตอร์ฟีไปเท่าเห็นนะฮิจูฮอลตาบังจู monetary สมได้นะจะอาเก็บบอลฮิเราดิฮัมซีนั่นนุบเราฮัมกะใส่เต็มที่ว่างจู provide ball โซ่เรากี่หอนั่งแคมเปญก็หาบอลจริงนั่นเปียโซ่เราดึงไว้เลยละดาวินตีฮีกี่หอนั่งก็เสียจีคอมพิวเตอร์ฟีนั่นละดีไว้เลยอะไรเงินก็อีวินกี่เห็นก็ละเราจูกี่มาสกุลไอคอมพิวเตอร์ฟีเราไอ้บางอ่ะใช่บางอ่ะจูกี่อาจจะ student หอมเจ้าอังจูก็จอจังติดเต่าเตะคอมพิวเตอร์หัลขัดก็กอยามหอคนอัดเดียกี่คอมพิวเตอร์ room 24 hours open if they are my student anytime computer set สุกตั้มเนี่ยปุ่นนี่จะกี่ปันทักกันจีนเนี่ยเกินสกีแบบผมขัดกันนี่น่าอะไรไอ้ละ office กี่จังหัวจังก็นอกมาเลยกับ laptop จังกับ student ขัดนานๆจะหงะ sir may I use เลย take it เห็นไหมเห็นกี่อะไรกี่ไอ้ secret เราเห็นเห็นแต่บางจุนfree เปียจังเห็นยัง free computer education กับเปียไอ้ละ free กับละปุ่นนี่เห็นแต่บางจุนโจมมีหิงอีเมลพูดจมนุ่งเสียจะลุงเกลังจมเห็นดินสกูลเนี่ยจมนุ่งเสียยังจู่enjoy ใช่บาง business
mai na bol jang min ten za doctor reverend punen se ma ai la chapang ngai lu ta khonunga nampi home ding ho sem nom ta ding wang chun he cho chun aboi nai ma ampon ka tinom me school chapang ho hen ozo waza hi chu a school authority ho za hi chu anu apa sa nga yong school ya hong thun te ngo le pi ha zana dim je ngo wa facility anu apa in ke pi ho hi mu hi o jong le ozo ho authority ko ma sai ngam ji lo ya na ai wa nga jo parents pha khat chu appeal ho chun acha te ki man cha dan khat khol jing jing jong me ja cho ta bang sum ki pizat to chapang ho in enjoyable lo he wang he private school ai tam ta me ti wang chu ka sei no men okay ki pa min pin he yong le abana ka hin do nom che la pu reverend pu chi e kha pa he career guidance na career guidance city pa hu ichana poi moham chule private sector la na to pa tu la government job bo he piha adi se ne not is particularly Manipur la hen ithu pi sa wen poi mo de se ne ge lowen kai wang chun private job he more very smart job he kati in hi chi ka la chu na lungyal hin sei tim career guidance hi ahung do na hi nai cha bo na lai jin a hin tu hin career guidance hi a common le zengin career guidance hi kenzong thupi ka le zengin ai a kho le zeng career guidance hi ke jong kadam le tu chung durga puja sti sunga hai ka class chapang ho 8 9 10 oi career guidance speeding ngai ka ge le I bizia ngai ham ti a hi le khana hi chapang hin a interest zong hi ip ham ti ama hin het sa ngai nei chapang hi a interest hil hila parents on zong by force atil khat so abol sa zong omi nei hi chu ho hi ip ham ti hi chapang interest ama akimu do sa ngai nei chuteng la ama a goal ip ham atup adai chu te ka khana chu class metric achai teng le ep langpanga lu thei ding ham ama atelen chu aki hold on ngajine atelen hello wale kha mo sim zinga pass ba amu pho na hele ai lo wale out of 170 80 amu a hele mo lung thai le zong omine ai wanga chu ip din mo na umam ti pai chapang ak het lo zong omine hi chi hoi career guidance being ai nai hi chi career guidance a hi resource person jong tam tan pa thelung se nen mi tabanga mi e pe thei jong Manipur songa e mi songa jong mi omine ki pam tai ye chun tu an example laga ke sen lang le tua hi e ho society wa itu pisa hi science itu pisa wen 11 12 alu teng la science ala tai tai dim science la lo ale mi loading ti yong lungyal omin ai wanga chu science thei le khat chu ite science as gilut sadam hi cho cho chapang chu alung sa chu khum pe ngai nai teng le parents so tam ta hin ipam illiterate ai lo uneducated being unaware of the environment hi tam ta omin ya chu parents so jong chu parents of jing jong hi care guidance pe a phang ma hi nei ai wa chong chu izolo di wen amo jong parents jong ki pe thele pha na lai se re ya chapong hoi pha ta cha adin muno apology alunggel chu teng la ipina a tong ato thei diu ham ipi alu thei diu ama atel na chu hol dong ai nei bible kasim na subject na discovering gift ki khadam nei how to discover your gift na thil pe na chan ep discover na bam ti khat e cha chu kizil khadam nei eta banga chu mihim hin not only in theological sphere but even in secular sphere in every aspect of life I gift I talent I interest I discover ki bol dong ai nei mi tam ten ep ham athip nei hello wa min bol banga mo bol rom ai nei hi chi hoi career guidance pe ai ti hi ka sei no min tam ta ka sei le phan lu da hin tun ka coming to the private sector job in private sector na what is job kiti chu governments na to se chu job ai po nei tu la ya hi delhi dunga dong khate private company ana tong hu Manipura government service ho sanga dong tam na ta sang ma umai ta nei as a company le na tong thio chu mi he chang sa ma chu he na chi na thi ma hi ni if we only have to be crazy after government job se chu idelu wa hi le mi o se chu imu zo lo di hoi ta ni ye chu tu ni hin
sector tam tahom tan te bang jan private sectors schools even school is also part of job hai nai ya chu ipam tun te ka khanin ai lo wa let's say nang jing jong chuna example na tu ni nang hi jobless nei ham jobless nei pu ni at least in this impact tv I job nei hi nai ya chu job ki ti chu it's not only from the government ja chom ma hi na to na hi min anei the hin ye chun hi private sector company job ki ti ho hi can appreciate ka bole nei ya chu mi kha chun MPS hitai tai ding ai lo ai le ipam IS hitai tai ding ti pa chu ai le tu la ya ai mi ho mi tam ta Indian metro city la siu chule tu nai cha an Macau la chule Singapore la siu jika la an longel han sei ti ti dan chu Macau Singapore ab gampa ma outside of Manipur la tong private company na tong ho jika la he piti na mu very good keyong Korea kam sunga chun mi ya kana puilun nei na tong ana langa job nei lo na yang kana pui kain sung mi ho kana pui tu ge jin au mu nei tu gen au mu win I think they are saying hila government service hos bol sang adong sumtam ta khol da bai ta nei e to job ipam te hana chu Singapore dunga dong chu a job mu chu very ipam law dong mai thei cha ai wang cha ma chun survival abol ngai chu I think like ama ho chun akin son ding wa chu kin son mai yong ta lo in chen no siam ga ma ta is ya hi ke wang appreciate ka bol nei ka ti no me nei there is nothing wrong in it ti ka say no me nei ama ho gampa ma na tong ho ji a hi ku ki te economic din mono hi chan ham khana sang hi kati in kai wang na so le to hi ho nup la da thum lo time has come private sector la nai to lo wa hela na to na mong mong imu lo ding o khang chung lung ding to developed country hom chan chen ki ku pi hi chu kyo cha na ta western langa khu India jenga yong Mumbai la metro Delhi la dunga khu large population of the people private na dependent you hi chu hita bang chu I ho khanga yong chu hung lung de hin for globalization ma hi kit hung nom jai le mi pi te hon ikitil khona ding wa ka sei nom jai a hela e ho hin job oriented hi now hi government service as again lo di mi ama capacity chi a sectorจะการเราจะกินขันใช้ตัวดีเลยนะ government job อิติเป้าเห็น not is ละดงเห็น government อาดิ่งอาจง neglected เฮชโอจะเลย administrative post มาจะเลยดังยอง factory industry เราจะยองจุนนะขัด private company private ก็นัตโตนายองจู popular เรามองเห็นอยากจะ government หนักโจอิติดิกิจูเห็นตัวเฮียพาร์ทของทุนดงอยู่อยากตัว private company ฮอ corporation MNC ฮอnot only mainland India not is la dunga hunglu nin tin heta bang khang chon in pha ding hoi tan okay ke pa men abanin doctor gin neu question kan do nom cha hi le problem le prospect ipi mong nam mo ai khat ho Manipur education system tu tua che da che pa he namu da nangai da ni sai te chu ka don but masangin jo sanga na sai han chu tham khan kan la nom khat omen ai ho context in kisai han lang hele land resource nei tam pin te hi na e gamo wa hi gam in yo mun in yo resource in ho yo he ai wangin e ho e hung ki brought up da no le mentality hung ki imbibe hung ki bol da no hi IPS IS tilang ho na hi idalo le land resource au hi man lo wa om ai tu chan gi a hi mi dang ho hin avet lal so ivet na hi le hi chi hi entrepreneurship ai lo wala ipiham vocational amuna I umowa I resource nei kham ho utilize bolawa ikidal to na thei du tam ta omena hi chu ho hi isei do pi hi win chapong ho hi apon changke ya hi aya ki pan hongan sang ibui pi je wa hi I resource o hi utilize ki bolawa chu tu tham chakhat hung khang tamong in moment ai le gam I hung ki chu ki du na aboyong chu tam pi omen hi jong le aphat na ka gel kha chu entrepreneurship mang idalo ngai exactly vocational idea ho I agree with you na to ai gam sungo hi even na hele unexploit na gamong na dim hi chu sila adungai farm lei lin ta ibol kan ni ho bol ngai lo pi kan ni khela medicinal plant case crop tam pi tu ana in chen lo chen sip ma export jong bol the tu go ahead tu in bol kin o gam value in head kin o wa le thing itu chai wa na ai le e ho bol thei pin ti dan khat chun e pha ka het danin ipi pha
resource natural resource sapa hi is mong tawin tu hin kham na thei hoi pi pi tam pi tu ki tawin a hi le ipi ha sapa sang zo kho zo danin ka gelen ke wang chen chi sa nga chu mi khanin tam ta employment no api de na ding chance me farm na bola le anga tu dio mentin al ho dio mentin khu khat chu farm lin ta khat ki bol na ang chu ki hin so the hi ti ta bang khat om je a chu ai chi lang zo hi focus thei leo han pulanga gam da ngai chi hong cho phai a chi thei chu chi hen na ai wang a chi thelo hilaya i resource ho utilize bon na ding yong hi ngai to leo han ti kalunggel khat he a hin to developing trend khana ka mu cha hi le I ho hilaria la dunga yong tu nai sa panin park ho na tourist spot ho khat amun muna hin ball ho bang hi chanam khat na income generated hi si cho hi tabang hi tu la government job private job ma chang jong ti yong ngai pon entrepreneurship na sei pa chun na it's very challenging ai ma brain head na capacity man cha risk la ana bola inoya yung employment tamta nei na the hi okay please go ahead to education lama chu vet dai hil hen in zo sanga question che hin don but ning kating Manipur state se hilovin India pumpia educational policy hi ahoya hoiji the policy in itself is of high quality I wangin when it comes to implementation na grassroots level la implement ki bol pa hi chi hi boy ji he a hi a policy chu hoya hoi government in chapong ho hi ipiti an bolam ti a le rt dung zu ya chu chapong ho hi corporal punishment ban an bol na chu adang ji he poni chapong chu ki cha sa lo di ti na he chu chapong neo khat chu ki cha na le jing le school hunom ta lo di hiti ta bong he ja chu child friendly child center hi na dinga chu ozo ho chun multi ki choi jong le point ra manding chapong ho jet na aman lo ting example khana chu psychological issue he ti ta banga chu abola chapong khat chu agil kilai le maslow hierarchy of needs dung ju ya chu agil kil khat chu mental wo bo thelo he ai chu a physical needs chu masa he ya chu he chi ho solve na dinga chu mid day meal ki ti ho pi ha tam pi hen bol he government a policy hi ahoya ahoy ahi wangin implement ki bol na ahi chapong hon mid day meal ani among nam ti question len taw me adi dia ai ho ai mi gama hi hi chi hi CSO ho ahi lo wal house hon jong pat ala ngai ozo ho akichim o mai hong le chu chi mat tu theu ngai ai lo le administrator ho akichim o me le mat tu theu ngai hi chi aneu pe na sei dinga chu igamova gam sunga mo pu na nei ho an pi ham thing noi ho ki song avet sui the hi chi ai chu chapung ho isimo ahum hoywa lekha ong thi mo wa alung le gel ahum le na ahum hoi chu khunungai ho de ma mai tho thoi hi chi policy pa hi implement hoi ta in bol leo han a prospect hoya hoi ai wangin tu a grassroots level la implement ki bol na pa hi a hoi lo wa la chun a policy a hoi le wanga chu a prospect chu tha samji kei mudanin implementation a hoya hile a policy wang chu hoi sa hi katino me policy chale implementation ki ka la he na sai ma banga chu policy hoi implement hoi ji lo he in thing thing a se a chu thing noi ho jong koi jong ki jap hi chu oji ka la he nge hi chan ge yang chui bol ta wa he ong le pi ham khununga gam ngai lut na a chapang ho future hin tong kha thei lo ding area ho wang hin na e chanam khana chu set ball do pi thai ham chi ka la he poi mo ka sa en chule tu in pu dau tong ko ma ka hen do nom chu chi right to education iti pau hi law rule hi chu hi chi boarding chi ball loading ki ti uma hi in hi chi hi ichana kitnat ki chi pi ham ichana na chi pi jo lo ham chu chanpur district sunga he chi ka la chu hin sei ti chibang hi government policy hoi tai chi pi diang phatai ahin la ema status dungzui yung khan lit naw dungzui ai khopi la ei thing lang mi ti jang le ei mi sunga jang phai sunga hoding in hal khat chung te nan tin ahin akima vela thing lang to kinaya cheng hoden chiwang hi policy hoi ta jang le apply bol na dinga hi thil hi thelo hi kamu naw khat
a hin la ki hon nang zo chan chan RT hi kazui ki go tu ni ko hin RT rule dung ji ta he phata bol de ki thian nang le Manipura thinglang ma school khat cha he ding zo de kamu po ni a hin la lang khana se chu I chon dan I khan danu base dung ja chung ki via ke khana chu alo thelo za te te ngai alang khana ja bible ai mu dung ji wa chu chapang zo hil na ding azep na ding la ma zep de ti dang kit na lai he chu to ki han chun kyo han nang ka vevin applicable a hi na thei chanau min town sunga khon na sata chun ki hin government policy yang hi kapu do gon ai na thil zo se en zo lam kai te ni hin se ma banga chu thil le zo se he kan vet le ki ho study dung ji hin a background economical status ji hin a ki bol ki go zo se ha in a root ko su I vai sa no chaga jun I vai sa ve ka ti go jang le ki he kan nom pon e ho I ta he ka ti hen ke thing lang mi ka vai chai ti su ti lo a hin la in zo wa Dr. Hagin and say Mabongazu. Implement a kibol halo so. Epizin tile. Kibol halo so Muna kibol halo, Pida Hiva kibol halo. A kibol halo is economic stable halo. Hausa Hatzang Sun Tunin another dan mate. Qualified teacher had a home sangatsu. A man Helanga sang hat sang and a kilale. A lung kim zoe. I highlight. Oza jang chu amun ta chinom thinglang kho posting nomuna chinom lo na quarter de me atle no in la dong ki bel ta tiang ho seten chi sang chun tia he ki ho tam so si chin ven a root cause ang ki partner chu economical stability lo he chi is chun thiam jil na ho hen jang na satain ha sat na ka to I ha sat igen thei je wa chu thiam jil na ingai sa lo vin Hitchina bana chun team jil na meaning ta het ta lo ji chun sumlang zo ngana ye vet nun minu mi pa chu kidang ta me kei ko ma kumbula pan hung kain tin hung ta wen kuma ki chai phal le khat skula chin hiti dang chu kyum da de lo en la ke khat cho fel ta jong min en la economical la stable in hina diu chun team jil na he poi mo ma mai It's in minu mi pan nang neo khati thiam jil na lam pang ngai sang deu han nang gel kho deu lan tu in lam kalang hin neo khat ang ki gel kho pan en la chi ke kalung kim nai lo I gel kho deu lan I ngai sang zo deu thu pi da I gel ding he chi phat le chen economic chu hoya zam deu anop ada ke banga stable ke de he ti chu ke gin chat dan khat ke ma ngai tu dan khat kan se to an se bang chen RTE hi 100 la 40 la dong hom khat wang chu 40% 40% ka zui zo ve na ti hu chu na ki zui zo be a boy khat wang chu hi le I ho Christian perspective ho Christian ta sana chu na cha jep lo chun mol bo ding ai he ti chu RT in chapang na jep lo ding he corporal punishment khana ki leding he ti chu na he ta bang contrast neo cha ki kal jong da he po en yon hi chu ho hi a phat dong zu ya chu a safety pen wang chu hi le anu apa en jep ding dolong ti jep nan te na outside institution educational institution khana which RT in jong I mean corporate punishment ki te ho mol ki ja ho wang he a hi thaya hila jo ada tol puna sai ma banga tu psychological issue kha hi en na chi lam pang hi hon tu langa igel kho ja mo ngai ta hi chu mayu si ki khelai ta education langa yong hi from tradition to modernity ai lu ja mo ngai ta ka ti he tun apanin reverend puhin dong ka tin globalization khang hi ta e ho jong thing hanga vo chai wa now zoom cultivation bol namuno wa globalization in pha wai ta e honup le da thoi ta put ji globalization in pha out to ji education system education iti pau hi ji ka la he namu dan ipi sei thayumam in sei team Globalization. it's an affected hi ta wam na globalization Na. Globalization comes from the word global and globe. Wa noi leisit
interconnectivity ที่ด้านตาส่วนนะตาสู่ globalization ฮีตัวนี้ฮีเกย์อเมริกากำลังวางอเมริกาทุกอย่างแค่ไทยตาสู่อาเต็งเลยมีกำมาที่หัวจงกลาลุไทยตาจะเต็งเลย not only within countries to countries even within the state น่าลงสู่เกย์นังก็มาทั้งโลกวางจนที่บอลพาจะกำมุดไทยตาสู่ยาจู่ที่ education system ฮี even น่าฮีเลยที่ globalization ฮีที่เช่นนักศึกษาเห็น education นี้อสุหานี่ก็ที่โน้มไม่ไอ้จู่ที่ตั้มตาอีเหตุโดโหเตะขนาดจุน example จนกักเช่นหลังเล่โซอาบุลลังอาขันเสียห South Korea จันหไอ้ลูว่าเลยอเมริกาลังจันหจู่อีกที่เขลวางจู่ I think this itself is a globalization กันนี่จะsmartphone เสียว่านะเราที่ตั้มตันที่จะกูน่าจงฮีไอ้มาสกุลไอ้ก็ชิลวางtrainingไอ้ก็ชิลวางที่เราอากิมุตานี่ยาจู่จัดโจมจะมาที่เราคิดบอกเราฮีอากิมุตานี่ฮีจุนฮีจะ globalization ฮี education นี่น่าจะ impact อันนี้ไอ้วางฮี disadvantage ขัดฮีเอาไหม disadvantage ฮีอีพามที่อาฮีเล่มีวันนู้ยมุนดังนี่ทิลบอลเราเสียฮีมีหินอาจจะโกปีโนมตานี่อะไรจะโกปีโนมฮีตุไลขังท่าหัวจนสไตล์จัดโจมอพอลโลหัวทิลห้อยโลหัวฮีโกปีนบอลตานี่เฮ้ยจะโกปีนบอลหัวจู่ไอ้เล่อมอด disadvantage เอาไหมนี่ไอ้วางจู่มิจิงปาดิ่งวางทิลเราเสียฮีอีมาเราเสียบุญเอเจงตรงหู advantage disadvantage เอาไหมอีฮานี่ว่าละไอ้เล่อพอป่วยนะไอ้วางจู่อาจิงปาทิลจู่อพอลมาอบอลหินอดีตฮิตจุงจังตัวฮี globalization จุงจังตัว education ฮีgreat effect, positive effectเอาไม่ตีก็ใช่น้องไม่ได้ Okay, thank you very much. Abana, Dr. Gineo ko kan do nom chele. Tua increase in school fee ti isai ho. So le private school ho regulate control ball hi ichanam khatna ngai cha hen government in private school ho hi ho dei bangin ave sui jo poi ti the hi. Hi chi ka ala hi chi parents ho ai lo wa le responsible citizens ho hin. So parent ai lo wa le guardian association ho tabang sipma private educational institution ho hi iti ham khatna vet sui the hi lo ham control regulate ball the hi lo ham chika la chu the long gel han se yo hi tabang chu ngai chat ham ngai chat lo ham RT in jong chi chu PTA na parents teacher association ding chu RT in jong recommendable a hi le hi chi chu hu ya hong kon ti ham ti a hi le a local mi ho chu hung ngai hi school na local mi ho na parents ho chun involve a hi na thei de a chu ngai e chi hi alo thei lo he a je chu injo sangin a sei mas honan sei tawin tripod yong hi sa thei pi jong chapong khat injo sanga iseo chu hin la son kit ti dilang chapong ho hi tu khanga hi pi bola mola jeb ai lo la corporal punishment pi piam tam pi ho isei do na ho hi adang ji hi lo chu ipiji ham ti a hi le chapong creativity nurture bon na ding a hi suppressive measure man lo di appreciative zo na appreciate bola amho creativity khan sa ding ki ti ai ja chu student ho teacher ho se hin ball han lang hele in langa anu le pa te hon nam la la jing la chapong creativity am lo alung thim free lo ki chat na adim ta ai le a creativity cho pu do thelo he che phat le chun real education iti pau chu thelo tu ai hon i bolo hi thil khat i bai ha so information input i bol me yo hin hi ti tabong a hi je a chu parents teacher association ho om lo ho hin hi chi hi private school ho government school ho se helowa adi a private school ho darkar hi ai chu private school ho chun parents ho feedback to akila chi dung zu ya chu policy ki sim ngai chi chu ki sim lowa hi le cham kha jo phal le private school ding a chu bad impact the okay I agree with you parents to guardians to school ki ka hi chi feedback system khat jong communication khat jong chu ngum thei ding kam mu ji ta bang ha ma le ki pa men tu a khat aba na pu do tong ko ma ka do nom cha hi le ban education pp ham ho hi Manipur la very common hi ni cho ji ai chapang education jong na sa ta ato kha hi na hi chi hi mo per thayong hai po in ai chu he win na ka la hi tabang solution
ki bol han lang hele phan chapang ho education hi ki hu do jo internet in kai mu da na chu tu a residential school ki ti khat na cho tabang khu Manipur la dong tabang state well ban sal frequent Manipur tabang ahen tabang khat residential school ho he raise ki bol pan ta han la hele phading in ka gelen zika la ho hen lung gel hin sei tin residential school ong iting le student jang amuna dan na so la thing ha nga yong ga bol thei population na la hi yong le thei hi tabang lampang ho hi innovative jong hi tabang lang yong hi chi thei ham na lung gel hin sei tin residential school ho hi ball chu a phain a hoin a hin la tu ai se topic ban ho to relate ong hi phat le hin residential school hon nang tun nang lam ka sungan residential school zan ham kat au min private school no yen a hin la ban ong hi phat lem ho hin jang akai ki go te te wa ball ki go te te wa le ei thing lang mi hi na pau jun he de hin amuna chom lu da get sunga chom lu na aga kha jing o hin ti da ma mi ki vet hi na phat ai ta ji chun residential school hi a bon in ki ball jang le chun hi chi ban ho pa na hoi do di chun ka ging chapon a hi thei chana chu ke hain jang pat kala wa ban ball de mai jang le I chan gya ho student ho to jang join meeting kan nei khom joi ba ban ai pha jang le school chapang ho hi ti ji chun tha ong te te bin te hi ball jang le na ball ji wang ma school le azau pu ti wang a che na de gari am lo le chun effect tho tho in residential school ho yang chu hong nom de lo in che chun chiwang hi ti mong le ti wang ken jang lunggel jang kan nei de pon ahin la residential school a jang hi thei de pon ahin la them jil na enjoy ka sei pa chu ngai lut nei nei pha no le chun hi choa hi ban hom man lang hi jang le ikila ong thei de bin kom mun education hi ingai lu nai po bin enjoy dr punan sei ma bang parents teacher association form de hi private school hoi ada kai lo so ka ko wa no ki form ni ti wang ki form do lo chu lam kai Surzanpur context ai ke ko mai ho ka sei tui bong lang sai na jang alang khat langa jang itil jang ne fi kan pe le ki chai ta chu dang chi byam aban ban na se ti chan nge ki ho na lai he chi chu ipiam de le them jil na adi ta pa het lo ji wa chu minu mi pa na ngai lo ke khun aki form lo ji wa ho kum khat le li thumve ki mu de wa ta parents teacher meet thumve ka nei pi he chang ho phuna tambe se ja to ho ka ka la ni ve bo ki mu pi ai tan he che zum alhang pin hi thian lang le government lang apan na jang ala civil society lang apan hen lang jang le a khuo ei mi chen na hin them jil na awareness pai ki nei ma san lang le government policy ho an lang private policy ho jang le government policy to private on welcome ka bol jing ke ahin la implement hi thelo na chu ami pi aware in lo ji ki holim naw jong no men hi jong le studio schedule timing hi aphat nga aphat ong thing ta en tu nya ding ni program ho chan chona chai phat no huten question khat ka do le til khat discussion wa ding very important I want to take this as advantage student union na student association chung chang tu hi itina gel ama hon ana to chung chang tu hi like we have KSO TSA at some ahilo wa hile student association tam ta me am hon na to but I'm really sorry we are really out of time pha no chan na chai ta hutin tu ni impact TV agenda Manipur noya Kuki edition e program mo hi chan hen hi chai ding o hita en ka sei nom khat chu hi chi program hi feedback na hen bolowa mundina sel na hen bol dingowin ka hin te men hi tu nya mun te na hi cha program hin ve jo se na bon chawin mangpha